Hello everyone. Iti kunak jakun kayat iti agayat tanasakit ti mapaay kini ayat ngimidinta na amamuka nang rugiya ka nagarapaa asika ken siyak agpinatig ingganat tong pabiyag syaket may salaeng adayag adaan arapaag nga addan tudumteng mangilalakan yak ited kunto amin puso ken kararwag ket ipatek kunto ingganat tong pabiyag sika ita iti gapuna no apayan naragsaka iti aldaw nga aglabas kaslaman nagbayag kaput iliw kenayad amarikrik na kayat kong adaka dito'y sibay ko amang lalailo kaniyak numabalin lang kuma addaak denang nanamentan ayat syaket may salaeng adayag adaan arapaap nga addan tudumteng mangilalakan yak ited kunto amin puso ken kararwag ket ipatek kunto ingganat tong pabiyag sika ita iti gapuna no apayan naragsakak syaket may salaeng adayag adaan arapaak nga addan tudumteng mangilalakan yak ited kunto amin puso ken kararwag ket ipatek kunto ingganat tong pabiyag sika ita iti gapuna apayan naragsakak. Thank you.